Ne razumijem, šta sad? Jel ti mene Božidare malo zezaš, a? Brate moj, nemoj me zezate. Znaš koliko gledalaca? 10. Dobro, hvala lijepo, pozdrav ljudi. Ko hoće preplatit se dole, ovoga dole, napišite... Samo idu. A? Samo idu. A? Samo idu. Dobro. Napišite na kanal Jopa, vidit ćete u live-u sam, evo, dečki su tu neki pa gledaju. Igramo Call of Duty, Black Ops. Isus. Ajmo čovječ, da uđemo unutra. Ovi su mrtvi tamo. Šta je ovo jebote? Šta? Sam dolaz. Koliko? Sam dolaz. A koliko? Pa oko 20. A dobro, neka. What? Kakve žile? Ko reže žile? Brat. Malo igramo žmurke, a? A, si vidio? Deli. Čujem ga tu gore. Hvala Božidare. Jebote što me uplaši me lik jebote, a pojačano mi do kraja, ej. Brate, što me uplašili? Ajmo gore. Padam dole, bum. Fuck. Šta si ti mislio, ko si? Opalim te malo. A budale, majko draga. Pa da tu malo pogledaš. Juhu. Pozdrav. Imam i tu chat pa ne vidim onda. Možete doći ovdje pa ću sve pozdraviti. Šta kažeš? Ma ne, to sam samo naslov tako napisao. Idemo s... ovo je dobro, brate. Kuda? Aha. Fuck! Fulo sam ga. A, to je ovaj koji pucao, onda može. Bi. Boom, frende. Ode tvoj friend do tebe. Au, frende. Ali je pobjegao. Kaže protect. Čekaj. Ne, krivo. Vamo ga daj. Je. Di si ti? Ko je to? Friend. Fuck! Opet sam ga fulo! Jebe ga u dupe kad mi se vržlja. Sad si gotov. O, bok! Bum! Jesam ga skinuo, zakovo sam ga dole. Ko? Može Sara, može, sam se javi u boks. Brate moj. Sara te pozdravlja i... Koja Sara? Kamenjašević. A, ova. Plavuša. Znam. Brat mu... Bio. Ne ide, brat. Vjetar mu je. A, Bowman. Kako si uspio? Ajde, kaži vic.
Sorry, skoro sam te puknuo, frende. No! Bum! Gotov si, frende. Nice. On je ranjen, kaže Rus. Ma nemoj da mi kaže da je ranjen. Gotov. I ja sam, od jučer. Imaš na storiju, brijem da je još slika pa vidi. Gotov. Bum, frende. I ovaj je gotov. I taman naleti na minu, like, pa to moraš biti budala. Kaže, vjetar u kosi, do neba me nosi. Gotov. Ima još neko kovje. Sad ćemo jednoga kroz... Dobra. Aj, molim te, napiši na srpskom, ako već na ćirilici piši. Da, Sara igra. Svaki dan tako, skoro. Ko? Sara pita. Kolega, jesi žive? A jesu ti lepo opet? Ma već dugo vremena. Prije sam se išla posvjetljivat, pa onda nikak se ofarbat i sad evo jučer mi sestra došla pa me ofarbala. Dobar si, brat. Ja gledam zašto mi čudno nešto. Super, dobro je sad. Sad je okej. Kak ti je lijepa faca. Da, bijela. Nije, baš je lijepa, buš vidio. Jesam, pročitao sam vid, bravo. Daj ga pročitaj na glas. Kaže, ide muja cestom, prdne, kaže mu žena, a šta si sad prdno? On kaže, ma neka, zdravo je. A, brate moj, gdje ga nađe? Na netu. Wow. Ne znam, evo, Joc. Juhu. Kaj bilo? Sara pita da li se da zaradit na tim igrama. Kako ne? Odi pogledaj jednog klika, ima milion ljudi, jebote zaradi, ako mu neko hoće donirati, jebote zaradi $1000, može zaraditi, pa ajmo reći, u 3 dana. U 3 dana. Idemo! Ne! Dobro je. Moramo sad uništiti ove. Mora samo biti zanimljiv, ako ništa drugo. Imati ovaj jedan iz Splita, brate, znači nešto nije mogao streamat čuješ? Često zbog posla. Alo, veli da onaj Minković Matija isto to radi. Pa da, pa eto viš. Imaš jednoga ovoga... Super. Nisam znala, ali super. I on isto, evo, svaki dan streama skoro. Ma dobro, kad stignem, kad mi se Dobro, da, kad stignu, ali inače skoro svaki dan. Kaj mi je zaštekalo jebut. Follow. Video.
još negdje online? Na laptop. A gdje je isključio ga povezivanje mu? Čekaj, ne mrem na dve strane. A vidim ja. Ima. Zove ti se Jopa. Čekaj. Gle konja kaj radi. Tako. Čekaj malo. Evo, nije Božidare, tu sam. Brat. Da, počeo sam pričati, ima jedan iz Splita, znači nije dosta dugo streamo i stalo mu je, znači nije dosta gledatelja imao. I sada ti ovoga počeo streamat ovaj GTA 5 i ima svoj server sada sa prijateljima. I sad mu bukvalno skoro 2000 ljudi dođe gledat, znači to je nešto kao stvarni život server napraviti. Znači trebaš radit, trebaš jesti, obavljati nekakve poslove da bi zaradio novac, znači ono. I tako da on u 3 streama zaradi oko $1000, znači ko hoće donirati. A kad počne donacije, onda boli glava je. Čekaj da vidim. Daj se okreni sliku. Sad mi se neće slika okrenuti. Rotation. Pa i ne moraš, ali bilo bi super, da. Da, nisam chat vidio, brate. Bravo. Da okrenem. Jebem mu. Ako hoćeš iskreno, gaming kompanija nikad neće pasti i te kao mobitel i to, ako bude išli pravim putem, ako bude nešto drugim putem išlo, onda će ono. A mislim da neće, zato jer eto sad su počeli radit, pratim jednog youtubera koji nije dobrih koliko 3 godine radio na YouTubeu i bio je u nekoj kompaniji za virtualne igre i to, znači da ono, bolesno izgleda kad sam pogledao klip. Gdje je on bio i šta je to radio, znači ono, nevjerovatno dobro. A i zaradio je od toga isto, onda im je, u biti on im je napravio sponzorstvo da može ljudi to kupit kasnije, a on dobi kao reklamu i taj VR i to sve. Da izgleda kao stvarno. Tako da ono, to je baš super. Ajde da stavimo eksploziv i da roknemo ovo u 3 lepe. Aha, moram se maknuti. Onda bježi ti da ne rokneš. Bum, frende. Ima koga unutra. Pa sve smo ih pobili. Koja dobra grafika je. Gdje, brate? Aha. Noć. Opa, frende. Izljubi malog. Aha. Evo, skidamo raketu sa trona. Bum! Fuck, baš to ja kažem. Gle komadi. Dino te pozdravlja. Ko je Dino? Veliki pozdrav Dino! A, Tenšek, pa normalno, to je moj. Koljega. To je moj zajebant. Taj Dino je boga patak. Neka, sam nek spava. Odi i ti. Šotkica. Fuck. Dobra. Fuck. Dobra. Šta ovi tu? Glume kung fu, brate. Još jedan Dino.
Pa pozdrav za Dine danas, brate, samo Dine neke. Ti si moj. Ti si moj, ti si moj. Fuck, granatu je bacio lik. He is dead. Ma nemoj. A, je li otišla ona ili? Da. A ništa, htio sam još nešto reći, ali dobro, ajde. Da budeš sutra. Rekla je da jedan dan idemo na kavu pa ću ispričati. Target down, man. Što sad ovi misle ovdje da sam ja offline, a? To jest Pa ja te snimam. Božidar. Ma znam, ali neko ovdje. Pa stavit ću ja na Face i na YouTube. Kod sebe. Mamo. Moram se nabaviti ovaj kabel, brate, da mogu ovoga se spojiti. Fuck! Daj ne, jel Dina? Karlo. Pozdrav Karlo! Daj, jel Tenšek tu još Dino? Mislim da je, gleda. Daj ga pita šta on misli o danjašnjoj... Pa pitaj ga jebote, gledaju kameru i pita. Pa ne mogu gledat tu i tamo, čovječe, zato ja pričam... Pa gledaju moju, kad te već snimam. Snimam za džabe jebote. Pa snimaš ovo i mene, ali velim, dok pričam da čuje, pa nek odgovori. Rekao, šta misliš o današnjoj igri, brate, evo, na primjer, ima ovaj sljedeći Call of Duty koji ću igrat, ali ima 100 GB, znači 105 GB, rekao. Mislim, to je malo čista glupost, stavljati 100 GB za igru neku. Sad si ti pokušao lik. Kud glavu guraš? Joj stari, moje ruka mi bole. Sad tek kužim koliko je snimateljima teško snimat, jebote, treba držat. E pa baš to. Stativ od 100 kila jebote, puna 2 sata. Pa 3,5 kila je stativ ima. Malo sam rekla. A imaš i od kilu. Dobro. Ništa. Lijeku noć.